iyang kasidelia match yay sa material program and Rahnwet Keilahn Aio program eu mapinsyong katakataw o kapkapesya ira kasampalakan mapitata ninlimatay volpe Rahnwet Keilahn Aio ong mulai and Rahnwet amoy at tungal sakratan kapun o wow and pachengat menen sakratan kapun o wow kan perungan lapoy bata nan program and sujukan Rahnwet caitan kecil korangapan saipat pot me kaunapta o alalti sang nan NGO Pacifica Renaissance YouTube channel o video watch perungan kaunapta sang Operation Polpe Historical Preservation o Dr. Takuya Nakaoka na Uya Executive Director and NGO Pacifica Renaissance Rakat o Chorus Pato ng program ng Rahnwet Keilahn Aio. Mas niya olaman kun kosang kachao peta Keilahn Aio. Maran ola nanawaiso. Iol manage mo kun kakaon kachao peta. Ol manage mo pilmanaman mele niyan sawo. Eurana tiarata memyo mangan aman mebani puti sapo. Mebang kaunta kachao peta keuran. Ari ol manage ap socha men miya kun upchak manage apani puti. Pues socha kun men mi panaman aramas. Iori lamatan pasang pun sapo. Iori rapakita takapakepay riyapot. Iori taketa kukola sang kachao peta. Yes to wana takawara kepay ko. Akung kaira kiyala kepay ko iyaluwe po na pach o lusuwe apakila pach mawa. Ikin uwiya sang wach laleleto pompe. Iori ilong kaptawin talor nanwen matalanim. Apul kitiya takapakepay ko po kaptawa. Itakapakepay ko mayang yata na apali. Iari sa palong pong kaptawa o chuwang wara pwach awya lalait pong kaptawa aruwara socha kiskisa. Iari tolu sang waro isa nakata iran mamwel iari kasaw mamo. Iari kalkiti pachane ko amani kalway sang ikangatasan ni patay ko imyang kolumuch. Iari tolu lang nansapon. Nansapon niya sa wano laman kun kokosan pon chen may nasiso. Kosan wach me pilpokon nenen. All mana chari kosan la ren sa wikan. Katkataw ewan saw all mana chaplamatan sa ila kapel pana pompe wach. Apatakyan sa wikan. May pelato kay Warren Pukchay Bansayla. Irail or kapaitar kasanti and all manage. Warakan up nakir, Irail or masal pitakla palimatalanim, lel kichi, pitakta sakas nach u or lel wasakis napungan u o matalanim. Hosap aloka. Wasakis sech, liyaman makin kakaon chon sapo. Irail or kasamo sayo. Liori sarakata kasin sakaw kis mechugachuk, iray sukang wala o yangokan. Olori sakawla imarla sola kawan wasa. Yangokan ap kasaya pena ng pungaray. Atin olaj asakawla, kichay wala malela kakirala pomenon sakon olamay. Malela puya wasa kamaso puya kawala, Poyeta wana ni lukosh la balabaman. Mala na ani manage pacha pon pay balap tamak checking kamarayaki tolen sa kos Rahnwet. Mala watch arapana palumar o paliaset lel wasam bakairor and ani manage etia. Ni paliset na apal pamelal atano ilok kalaimun. Socha sa ila kanka kocha sa limal wasakisej.
Irai arrivata olo pulpon wara irai puratila molela. Ni arai lel molela ang upload la or war koros sa balta chon sayo koros kirla. Olo kalep meluwati yari aplusulusuk kapimwarakan. Alu kocho irong asam palap na olo alusulusuk kapimwarakan molela. Apirla puen sawasata. Ola pankitan mano amokiti yari kirti sa mon mano. Mano ritaper o irmuri. Mara elin mang o meokoleti. Ipuraton palap tantar mara elin mang wasao wiyasangsang. Wan mang o riosata wasao le Rahnwet. Sa ipwachachan rorowe na mangyang kachkiyan ni pong pawala puraki ni ipwa. Yei met sa pagmatay program and Rahnwet Keilahn Aio. Program eu mapinsyong katakataw o kapkapese irakasang balakan mapitata nin lamatay ponpay Rahnwet Keilahn Aio ong May and Rahnwet. Sa padrongan luglugace kupurakan ong nan program and Rahnwet Keilahn Aio mapangkin kaunapta nan wingkan mapang patroto. Kalangan dan kubur korus o kasilelia maingko. Say